Kibagi awang pagilong nagajuk ke kurkajat wala ngiwan na kitan penar nang ni kini jat lesi kibang akuaban pensnow di ko kipat babit Syabang Mukim Ankriyam kibadang Shatai belong kibadang Shapok kibagi di Kendriam belong to the same core with the Shalam kabamot ki Syabang ki Mukim ki Kriyam kilong Shikor bat ki Shalam ki Pnar kibadang hangni po Giant Hills. Thank you ki Kendriam belongs to the same core with Slong Pnar ki thank you kilong Shikor bat ki Slong labatai Shapa Mengenai kelatuan ke jekran ya ke reservation policy hapo assembly kamat kabangalara hapo assembly balik kren ya kata recommendation lagi ya kata kai kabagata expert committee kalau ai direction sarkar kalau donken ke jimpen pau ko chna hagabai day bagali ke reservation policy don't come bankin tiu yang iki kasih nila community baga sarkar ling baga niga review kan kintiu yang kata bahat hukam yang iki kasih salpunyo bak banum kta iki tagi garu haba ong gunta ngabe kwa ban krenshai kabamot mamangiki kasih iki kentot ukendam upnal ubhoy uwar umaram ulingam kata nga niga jimot kajana Henry Shim Kabu politics magpensel po bagalay ki paipa namar nga tip bagaseng NPP ki Emily NPP ki dating MM ki dating ya gani ka party VPP ki dating thotpat namar kata ba kyo hangni te ngiliyo Kabu ini Arden kato kilayo ka jinklan ngin le ra ada gani ka bi bau Arden UIC iki jantia bau Arden upasya jantia bau Arden upeto iki jantia ko ki patpa ngaong ladang kren ya ka jantia ya ka jaka nganong ka jantia nganong the East Hills nganong the West Hills ngai ladang ang mga kren ya ka jat benriu ngakwa banong mangilong ko way ka jat benriu kasi kataga ka nongrem ka jat Enam syasyu banpen pra kampir ada kita kiamu Arden upet po yang iki penaran iki jantia lama pihak nganong mga hapor tama na chat penriuk kalong kawe kau dipada reja yang kuakardan nilong sipara naman ay balap parya ya ke chat penriuk daga jingsel dong la parya ya ke chat penriuk daga jingsel kilong barang la parya ya ke daga jingsel